Кайнана. 하지 마세요. Біз үй жинап, қазір сағат 4-ті күтіп отырмыз. Сағат 4-те Янаның үйіне барамыз, тамақ жейміз, общий жиналып, жаңа жылды типа бір өзіміздің енем ұрсып жатыр. Үйдің ыстықтық қойыңдар, неге қастық қойыңдар, аруаны айналдырайын деп. Янаның үйінде бәріміз жиналып, ақша жинап, кәдімгі Яна өзі бәрін дайындайын деді, столды жаңа күйеуімен бірге барып, суши сатып алады екен, балық, сондай шикі балық дейміз, күрішпен бірге, қызыл балық бар ғой. Сондай корейский суши ұнамайды маған қатты, біздің суши күшті, жарым. Әдемі қылып, Арманның шашын өсіріп Киімнен дайындады. Оден. 빨리 먹고 가, 야나 언니. 이따 짠데. 맛있다, 이거 먹어봐. 어서 먹어. 오뎅. 앉아서 먹어, 앉아서. 근데 가지고 놀아. 이거 먹어. 조금. 뭐 약간 풀어줘. 아르만, 잘했어, 아르만. 잘 들어. 국물 먹어요. 야나 집에 가요. 우와, 잘했어. 우리 아들 멋있다. 잘했어. 많이 먹었어. 많이 먹어. 자, 아루다. 아루, 네가 퍼먹어. 여기다 말아놓을까? 요 말을까? 여기. 다 먹어. 니 잘 퍼먹잖아, 아루. 이거. 뭐 오뎅, 여기다 말아가지고 오뎅하고 오뎅. 엄마 밥 올려주세요. 뭐 오뎅 올려주세요. 한 개씩만, 한 개씩, 한 개씩만 네가 올려줘 여기. 자, 자. 딸꾹질 뭘 못 먹어 이끼. 이거 먹어야지 딸꾹질 안 하지. Арықтаңызға сәлем, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Біз қазір кеш болды, уже Янаның үйіне дайындалып жатырмыз. Шомылып, аруканы дайындап, өзім үй жинап, тамақ жеп, қонаққа барсаң тойып бар демекші. Солай тойып барайын деп жатырмыз. 4-те шақырды үйіне. Барлығымыз ақша жинап, столға. Яна өзі барлығын дайындайды, бірақтан біз оған ақшалар береміз. Сөйтіп договорились, жаңа жылды солай өткіземіз деп. Ару Арманға сыйлықтарды жаңағы мешокқа салып, барлығын сөйтіп береміз. Мынандай образбен барайын шықсам үй алып жатырмын. Кажа! Айго, мына екеуі бар ғой. Мына сыйлығымды көріп қойып, мына ішіне Яналарға да подарка жасадым, бокс. Сөйтіп, мыналардың подаркасы сумкамда ғой енді, жаңағы балдармен бірге береді деп
не отырсам, мынау көріп қойды арман, енді көріп маған бер деп шыдамсыз ғой, вообще шыдамайды ғой. Не, Паликатя. Яна мына үйіміздің артында, мынау екі үйдің арасында тұр ғой, бір кішкентай үй. Сол жерде тұрады. Ана балдармен жүргеннен кейін анандай боласың да. Бір не өзіңе бір 100% қарай алмайсың деймін да. Ана жердің жағасына жағынан шашып, бәрі жалбаланып, алба-жұлба болып, әйтеуір сонда да видеоға түсіріп үлгеретініме өзіме иногда риза болып, өз-өзімді ғана мақтаймын да. Арасында. Қана ұшығымнан еріндерім сөйлей алмайды. Сол, бүкіл уақытым бәрі осы видеоны монтаж жасаумен кетіп қалады арасында. Соған жының келеді иногда. Бір наслаждаться болмағанға. Бірақтан кейін істеп бәрін салғаннан кейін рахаттанып қаласында, бір әдемі болып страницаңда сақталып тұрғанда естелікті телефонда әйтеуір сақталмайды. Любой уақытта көріп отырасың видеоларында. Сонысы жақсы YouTube каналдың вдруг удалить етіліп кетсем, папкіден қарап отырған басқа, YouTube'дан қараған ол мүлде басқа да. Өзімнің альбомым сияқты тұрады. Міне Янаның үйіне келдік. Янаның үйі мына жерде 607-ші дом. 607, 608, 600-ден басталатын домдардың барлығы осы жерде. Домдар бір күні мен сіздерге арнайы апатты қалай болады деп апаттыларды түсіріп сіздерге көрсетпесем. Видео қылып арнайы Кореяның многоэтажный үйлері қалай орналасқан деген сияқты. Почта келді. Вау, привет! Яна уже бізді встречает терезеден. Нет, нормально. Вообще новогодний. Да, спрячь, он увидел, блин, подарок. Увидел, но он обещал, что не будет плакать. Қараңыздар, тура американский фильмдегідей. Здравствуйте, 안녕하세요. Я поставила там. Қараңыздар, қандай әдемі. Сәндеп болған. Как говорится, я еще сделала, как вы думаете, что? Курочка такая аппетитная. Баба Яна сделала куру. Так красиво все получилось, особенно вот этот пирог. Пирог, я старалась. Я сегодня думала, что вообще ничего не получится. Я встала с утра, значит, думаю, сейчас она никак не печется. Я уже в коричневой коробке. Как готовить красиво. Все на ходу, все кушаешь, покупаешь. Я мужу говорю, муж, ну почему ничего не печется с утра? Почему именно сегодня? Как ты сколько раз? Один, но я пекла его по рецепту печь час, а я пекла его 2,5 часа. А ты медленно поставила? Да нет, вроде я поставила правильно. Ну оно аппетитно выглядит. Надеемся, у меня, например, внутри вообще это. Уау! Такой запах сразу домашний. Рис я тоже сделала. Даша, ты тоже, наверное, дома красиво украсила, да? У тебя же тоже украсила, но не так сильно, как и Яна. На меня смотри, Яша. 사진 해야지. 김치. 아루야. 야나 집 예뻐? 야나 집에 살아 싶어?
엄마 필요 없어? 엄마 여기 안 올 거야. 엄마 집에 가요. 야나랑 같이 살아요? Аня, привет скажи на видео. Я тебя на видео снимаю. Скажи привет. Привет. Или кимчи. Кимчи. Как тебя зовут? Ваня. Сколько тебе лет? 5. О, ты на корейском понимаешь? Ага. И Ваня. Нет, на корейском говоришь? Да. Просто страшно. Молодец. И на русском говорит, и на корейском, да? Wow. Янаның үйі. 행복하세요. 두 번째. 네. 메리 크리스마스. 행복하세요. 네, 행복하세요. 건강하세요. 네, 건강하세요. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Чаще встречаться, побольше друзей. 맛있어요. 이거 뭐예요? 이거 샴panское, да? Это игристое 이거 розовое вино. 조금 샴페인, 샴페인 넣어. Роза. А это что такое? Это просто вино. Вино? Полусухой, по-моему. Наверное, как-то так. Какой тебе больше нравится? Мне оба нравятся. Розовый очень вкусный. Я шампанское всегда покупаю брют. Такой, прям сухой, такой. Я люблю брют, но сейчас по сейчасным ценам брют. Все так аппетитно выглядит. Имаджинариум. Я не играла. Карточки надо смотреть и ассоциации свои придумывать. И Джиффон, когда эти тарелочки посмотрел, он Да, внутри. Я еще не все остановила. Да, банковскую карточку. Ну что, пробуйте. Не сидите просто так, а пробуйте. То, что хотите, то ешьте. 코스트코 카드 만들었습니다. У меня было. 먹을 거예요. 와, 나는 그때 처음 가고 이거 하나 더 있다. 가려고 누가 이거 하나 더 있다. 크림이에요. 아, 이거 크림 맞습니다. 고맙습니다. 이거 크림이에요. 크림 아니에요, 이거는. 가자. 놀러 가자. Я сделала вот так. Красиво. Фотографии, которые... Вау, даже фотографию клеила, что ли? кладем. Где ты Да. сделала это Я у все? тебя Дай-ка я посмотрю. стиснула. Шустрая. Все. Все, 가자. 왜? 고기 나와. 고기 나와? 엄마가 차는 거 어떡해. 빨리 나서는 고기입니다. Снять тебя жарко? Ясенька, жарко, давай снимем. 엄마가 차는 거 어디 갔다 빨리 찾아보라고. 아르마 나주네. 기다려. Вау, хрустит так. О. Сядем чутка. Скажи привет. Как вы с родственниками здесь посидели? Осылай кто-то күтеміз балдарды. Келем достар. Арман, Санта 할아버지 왔어. Санта 할아버지. Ну-ка смотрите. 와, 산타 할아버지 어디 나왔어? 와, 아니 사진 봐 사진. 아르만가 맞아. 아르만. 사진 봐 사진 아루카 사진 어디 갔어?
아르만 거 이거 아르만 여기 아르만 거야. 오 아르만. 와 맛있다. 잠깐만 기다려 조금 있다가 이거 서로 다 챙겨. 치워 다 치워줘. Вань, вот это посмотрел? Вань, сейчас тебе телефон 이거 해야지 일단. Багамы. Первый будет Багамы, а потом будет Фаина. Она прям не любила она. Наши танцы. Пошли в танцы. Фаину надо танцевать. Сами себе настроение поднимем даже. На Фаина. О, молодцы, девчонки. 이 레코드. 같이 해봐. 같이. 볼 거야. 아, 맞아요. 같이 다시. 아르만 이리 와. 아, 러시아 아줌마 타이. 이야, 좋습니다. Вкусно было, весело. 댄스 타임. 가라오케 내내 한다. А я тоже. А они были голосом все тогда. Бежали просто на свои. Даша классно танцевала. 야, 이나빠. 줘봐. 야, 이나빠. 아름만, 엄마 같이 춤춰. 엄마가 이상해. 밑에 보고. 조심해. 이나빠. Давайте выпьем вместе втроем. Где ваш твоя? Угонщица. Это твоя? Да. Мы как-то с этой моей подружкой тоже устраивали дискотеку 90-х у себя дома. Ну, в 2005, может, году, вот так где-то. Давайте, девчонки, за здоровье. Да. Что каждый раз встречаемся, посидели, за счастье, чтобы дети были много. За взаимопонимание в семье. Да. Меньше темных дней, больше светлых. Правильно. Фиджи?
Яша, пока-пока. Ладно, до свидания. Яша, пока. Еще раз встретимся, камсамида. Спасибо большое. Очень вкусно все было. Проходи еще. А так, я дома с дайконом. Вот дайкон и вот это ложишь и сок делаешь. Оно не на жир уходит. Да, не на жир уходит, а быстро вот уходит с живота. Я вот получила и сразу подумала про тебя. Потому что мы с тобой зеленые соки пьем. Да, не, много не надо, все. Хватит? 목욕해야지. 어제 했어요. 어제 했어.